wa gahunda navuze se uko ahaye gute se mahoro kubwiriza tutarabanza ngo tubanze tumukandagura ibirenge, kubera ko abavuga butumwa bagira ibibazo. Birashoboka ko yoba yagize n'ibibazo mu nzira, twari kumuha pole tukamugurira pome ya hano i Kigali ntayizi, hakabanza agasomaho tukamwiyegereza, twarangiza yabwiriza hano akicura amaze kurenza nk'iminota nka 15 basi cyangwa 20, ariko umuntu urebye ku isaha ngo arengejeho iminota 3 umunsi wa mbere, kurumva gute ejo bizagenda gute? Ariko muri aka kanya semaho haleluya ko mutari kwikiriza. Ndavuze ngo haleluya, hama buri umuntu n'umwe wikiriza, ariko ni amahoro. Sema haleluya. Iyi ministeri irangije kuririmba, baririmbye kare ndahari, ariko nyine ndabakunda kandi mukomerezaho umurongo mwatangiye ntimukawute. Hari ukuntu abantu baza barangiza iciza ngiye kubabwira ciye ministeri, barangiza gutya kuririmba bakama basohoka bakagenda, ariko sinzi bari iyo ngeso ntirabafata. Baza bazira rimwe bakongera kandi bagatahira rimwe. Ico kintu ni mugikomeza. Abantu bazakora ibintu bakagira ngo abantu ntibari kubabona. Umunsi baza muri Foursquare kugira ngo mbereke nyine ko nababonye, timwaje mukabanza mugahagarara ahantu kundu, bagiye no gusubirayo barongera kandi bahagarara. Ndavuga ati ngiyi ministeri twoshoborana, kubera ko hari abandi baza barangiza gutya kubwiriza. Sinababonye se bamwe muri iki cyumweru gishize baza barangiza gutya bakama gutya umuvuga butumwa aha iki gipande cyose ko ministeri itagira ba pasiteri ngo babatenge babamarire ku rutengo, kubera ko si umuco mwiza. Nanone umuntu yaje muri sorti agomba kwihangana, nkuko uyu umuyobozi wa gahunda we yaravuze, ni igipindi ntiboza none ngo basubire ejo ngo bazagarwe n'indirimbo utabahaye. Iyo uyibahaye none habakayiririmba. Sema haleluya. Ariko nanone mu gihe mwaje muri sorti mwayemeye, muze mwihangana igitaramo kirangire. Ministeri abarazwe muvuge ngo amen. Bafite izina ryiza. Iri zina si ryiza abantu twese uko twararazwe. Iyi ministeri mbese twitwa gutyo twese, nubwo tutari muri iyi ministeri, ariko turashimira representa yagiye kubonana n'abayobozi. Uyu niwe representa, uyu akaba vice. Turagushimiye data kuba mwazanye iki giterane, tugiye kuririmba nk'abantu bamaze umwanya turimo kuririmba, turama tuvuduka dukubite twanga twatakana. Iyo tubanza tukamwataka tukaza tumutagukisha akabwiriza yabanje kwiyegerezwa, ntabwo yari kuba agize, yari kurebera kuri gahunda. Ubundi sarangije nonaha ngo tuje hehe. Sema haleluya. Abantu benshi mwebwe ntimubizi, ntabwo umuyobozi wa gahunda navuze se uko ahaye gute se mahoro kubwiriza tutarabanza ngo tubanze tumukandagura ibirenge, kubera ko abavuga butumwa bagira ibibazo. Birashoboka ko yoba yagize n'ibibazo mu nzira, twari kumuha pole tukamugurira pome ya hano i Kigali ntayizi, hakabanza agasomaho tukamwiyegereza, twarangiza yabwiriza hano akicura amaze kurenza nk'iminota nka 15 basi cyangwa 20, ariko umuntu urebye ku isaha ngo arengejeho iminota 3 umunsi wa mbere, kurumva gute ejo bizagenda gute? Ariko muri aka kanya semaho tugiye kukwiyegereza. N'umwira wanje iyo arangije ivuga butumwa zamubwira ngo hari ukuntu nkunda kumusetsa cyane, none rero hano si wanje, ariko kandi ndakurusha nko kubiwanje kubera ukuntu nza mpagenda cyane.
wewe ni nkaho utazugenda uza uri guminiriya nyine uri gumiriye. Sema haleluya. None tumwiyegereze bariya baririmbyi ba Fishers bwire bitambuka. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo iyo ndirimbo yarayifashe saa 9 za nijoro. Nari ntaramye saa 9 hazama akaririmbo kavuga ngo iza duhemba iyo mana iza duhemba nitwakora neza iza duhemba nitwihangana iza duhemba iza duhemba iza duhemba. Haleluya. Ariko uzi ibitangaza warayikoze. Wagiye haba igitaramo nkazama ese pasiteri muhamagare mwumvise ukuntu ushitana muriganyije. Igitaramo cyane kibaye nawe simbizi. Sema haleluya. None nimuze mwaba mama na ba data mu baking iyo ndirimbo hanyuma rwiyerekane witera. Rwiyerekane witera. Gwino tambuka. Naho aho ngaho si hasi. Aho ni sawa. Twakora neza iza duhemba itwihangana iza duhemba iza duhemba iza duhemba iza duhemba iza duhemba Imana iza duhemba. Twakora neza iza duhemba itwihangana iza duhemba iza duhemba iza duhemba iza duhemba Imana iza duhemba. Twakora neza iza duhemba itwihangana iza duhemba iza duhemba iza duhemba iza duhemba Imana iza duhemba. Twakora neza iza duhemba itwihangana iza duhemba iza duhemba iza duhemba iza duhemba Imana iza duhemba. Twakora neza iza duhemba itwihangana iza duhemba iza duhemba iza duhemba Imana iza duhemba. Twakora neza iza duhemba itwihangana iza duhemba iza duhemba iza duhemba iza duhemba Imana iza duhemba. Twakora neza iza duhemba itwihangana iza duhemba iza duhemba iza duhemba Imana iza duhemba. Twakora neza iza duhemba itwihangana iza duhemba iza duhemba iza duhemba Imana iza duhemba. Twakora neza
izaduhemba twakora neza izaduhemba nitwihangana izaduhemba izaduhemba iyo mana izaduhemba twakora neza izaduhemba nitwihangana mana urera urera mana urera mana urera 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 mana urera mana urera mana urera reka tuvuge ibigwi byawe reka tuvuge ibigwi byawe Reka tuvuge ibigwi byawe
izuba uritegeka we wafashe izuba haleluya uritegeka usamazera umucyo w'igishima uravuga uti mwana w'umuntu we uravuga uti mwana w'umuntu mwana w'umuntu wahumeka n'ikigega cy'umwuka ufite uravuga uti mwana w'umuntu we uravuga uti mwana w'umuntu mwana w'umuntu wahumeka n'ikigega cy'umwuka ufite wambukisha Isiraheli inyanja we wambukije isi Isiraheli inyanja urabajyana ubageza muri Kanani ukuri wambukisha Isiraheli inyanja we wambukije isi Isiraheli inyanja urabajyana ubageza muri Kanani wambukisha Isiraheli inyanja we wambukije isi Isiraheli inyanja urabajyana ubageza muri Kanani nindatwawanya nawe muramyi we twabanya nawe muremyi ab'isi bose nibapfuka barakuramye ab'isi bose nibapfukame bakuramye we ab'isi bose nibapfuka barakuramye ab'isi bose nibapfukame bakuramye we ab'isi bose nibapfuka barakuramye ab'isi bose nibapfukame bakuramye we ab'isi bose nibapfuka barakuramye ab'isi bose nibapfukame bakuramye we ab'isi bose nibapfuka barakuramye ab'isi bose nibapfukame bakuramye we ab'isi bose nibapfuka barakuramye ab'isi ab'isi bose nibapfuka barakuramye ab'isi bose ab'isi bose nibapfuka barakuramye ab'isi bose ab'isi bose ab'isi bose nibapfuka barakuramye haleluya turashima imana duhaye umwanya kugira ngo tubane n'aya materaniro y'imana imana yo mu ijuru ihimbazwe turashima imana yaturinze mu nzira tugahuruka amahoro tugasanga namwe muri amahoro imana ishimwe tugiye kuganira agarura isaha simba menya bampaye umwanya ngo ndamutse iteraniro iyo ni imvugo yacu nyine y'abaporo tuvuge ngo eme tugiye kubaramutsa mu ijambo ry'imana bazane ka gatelefone ndebe amasaha ataja kuyahushutsa haleluya haleluya turi kumwe tugiye kuganira isomo natekereje ko turi buganireho turiganire mu mwanya mutoya turita mu nzira tuzoritora n'ejo nta kibazo ariko hari igihe nza mba umuririmbyi utabizi karirimbo kakansanga abakorari baba bahari bakamfasha nuko none tugiye kurimba agakorasi gato niturangiza dusome ibyanditswe tuganire na 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 bamubutware bise ubwishira kino ukizasu ubu ndashinganye
gendana amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwamfiriye ubu ndashinganye udashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwamfiriye avuye mu byaha avuye mu byaha mu butware bw'isi yinjira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ubu ndashinganye udashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwamfiriye ubugingo bwawe ubugingo bwanjye burizwe n'uwamfiriye haleluya amen umukorari n'umuyumbe bafate mikoro bazoza nyakira umukorari aririmbe nimugire ngo amen amen nuko hari ibintu nyine bitazayimacinga kumukorari iyo yakiriye haleluya y'umuyumbe ahita ayimanura kandi iyo umuyumbe nawe aririmbye indirimbo y'ikorari ahita yica bikaba byombi birapfuye nimugire ngo amen amen tugiye kuganira natekereje ko tuganira umuntu ushobora kugaruza ibye mwene magambo nayita insanganyamatsiko yavuga ngo ninde ubasha ninde ufite ubushobozi ninde ushobora kugaruza ibye byanyazwe tuvuge ngo eme buriya mu ikanisa tuba dutera igipindi tuvuge ngo eme amen mu ikanisa tuba tubwira abantu ukuri kobakiza ukuri ushobora kubaha ubuzima ukuri gushobora nyine kuba ibintu ntibibe amakuru tuvuge ngo eme amen bikaba buzima abasomyi imbaha hari abahari nakeneye ngo dusome igitabo cy'abaroma 10:17 10:10 reka dusome aravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo dore kwizera guheshwa no kumva kugaturuka mu ijambo rya Kristo mushaka kurekeraho semeni haleluya amen twongere dusome igitabo cya Daniyeli ibice ni 11 murongo wa 32 katwasome haravuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari amen icara ugubwe neza Imana iguha umugisha bibaye ngombwa bagukomera n'amashi somye neza haleluya data mu izina rya Yesu umuco w'ijambo ryawe umurikire buri muntu wese uri hano kandi ijambo ryawe rigira ubutware bwo gukiza no gukomeza no kubatura ntaba ari twe izina ryawe ryo rihabwa icubahiro amen nimugire ngo amen amen
nashaka kubabwira iby'ibanze. Ntabwo ndi buvuge uyu munsi amakuru ya Dawudi, kuko Dawudi ni umugabo utoroshe. Ari umugabo umwe simuvuga izina uko yozaje kunyumva, nimugire ngo eme. Ngo yasanze baba mugamba, ngo ateze muzamubwira ngo kana karivuga nakagabo gusa koroshe opfa kugira ntikaguhagame. Ngo sakagabo opfa kuvuga gusa ngo ndikabahagame, nimugire ngo eme. Nawe Dawudi ntabwo ari umugabo wo gupfa kuvugaho udatuje, tuvuge ngo eme. Dawudi ni umugabo wo kuvugaho ufite amasaha yose kavuga Dawudi, kubera ko Dawudi bundi bamwita ngo ni mufarme mukuru. Dawudi yarantangaje ko nuzuza mu isezerano rya Yesu agasubira Isiraheli yose bakazayibwira gusa kubera umukambwe Dawudi. Tumubona ko basaramo bagize neza, tumubona ko barabanyabwenge, ariko ntibazabavugaho, bazavuga gusa ngo kubera umukambwe nakugiriraga nabi, ariko kubera Dawudi katumureke, mvuge ngo tumusize hariya tuzamutoresha. Nimuzamura amaboko. Hey, haleluya, twongere eme. Kubera rero umuntu ugomba ninde wogaruza ibye byanyazo, nimugire ngo eme. Kandi ntabwo gari ibi bifatika byino, turi mu mwuka. Ku ibintu byose tuba inahanga ni ibintu byiriya mu isi y'umwuka, tuvuge ngo eme. Nukuvuga ngo ni urugamba umunyamubiri atateramo intambwe imwe, habe ni n'akanusu, tuvuge ngo eme. Uru rugamba tubashobora kubabwira rwo kugarura ibyanyu byanyazo ni urugamba rutokiniramwe umunebwe n'umunota umwe cyangwa isegonda. Mu yandi magambo ushaka kubwira mugenzi wawe ngo ntabwo ari urugamba rw'abanebwe, si urugamba rw'abapagani tugiye kuganira. Oya twumvikane, nta gipindi kirimo. Turashaka kuvuga bogaruza ibyabo byanyazwe. Zamura amaboko. Hey, haleluya, amen. Nashatse kubabwira amagambo abiri ngo icyambere umuntu wogaruza ibye byanyazwe agomba kuba ari umuntu wizera. Tuvuge ngo eme. Umuntu ugira gute? Mu yandi magambo umuntu wizeye Imana. Iyo tuvuze kwizera kubera ukuntu ari ijambo rigari, uzi ko ubukristo bwose iyo dukeneye tubwita kwizera, si uko nguko bazavuga kanaka yizeye. Nuko nukuvuga ngo iyo bavuze kwizeye biba bivuze kwemera ibyo twategetswe byose, tukabihamya ngukuri, tukabyakira, tukabibamo, tukabigenderamo, kazavuga ngo yarizeye. Haleluya. Kuko kwizera sama wazi, kwizera ngo kuzanwa no kumva iki? Ijambo rya Kristo. Ese ibyo wumvishe warasemeye, warasakiriye, nimugire ngo eme. Ubibamo, ubigenderamo, nimugire ngo eme. Namakuru nzanumva nyine ngumva ncintege ariko nkayarekeraho, nimugire ngo eme. Abantu bavuga kwizera nti ukumva bavuze ikindi ntibavuze kwizera, tuvuge ngo eme. Bavuga ngo nukwizera gusa ko Yesu Kristo yapfuye akazuka. Aiwe, iyo formule si Yesu wayitanze. Abi na Paulo ntiyayitanze, nimugire ngo eme. Suko kwizera, nimugire ngo eme. Kwizera Yesu nukwizera ibyo yavuze byose n'ibyo yazanye byose, nimugire ngo eme. Ahantu gusa Paulo yavuze gupfa no kuzuka, yaravuze ngo nimba mwizeye ko Yesu Kristo yapfuye akagira gute akazuka, ngo aba ariko mwizera ko azazura n'imibiri yanyu. Yarashaka kubizeza ijambo rimwe gusa, umuzuko, nimugire ngo eme. Nukuvuga ngo ako gapwe yari ku isomo rimwe ry'umuzuko, yari ataragera kurya imbaraga n'iry'ubwenge n'iry'urukundo n'igiki, yari kuvuga icy'umuzuko. Aravuga ati ariko murabyemera ko yapfuye akazuka? Amakuru tuba tubabwira muzamuyumva. Nimba mubyemera namwe mwizere ko muzazuka. Muzamura amaboko. Samani, haleluya, haleluya. Kwizera rero ni ubuzima busha bwo muri Kristo Yesu. Mu yandi magambo ni ukumva ijambo rya Kristo, uko abantu bakenya ijambo, nimugire ngo eme. Bamara bakaryemera, bamara kuryemera rero bagatangira kugendera mu butware bwaryo.
bakagendera muri wongozi waryo. Kubera iki? Ubundi abakristo muzi ijambo bavuga ngo abakristo ni ijambo ryazanywe gusa n'imyitwarire. Tuvuge ngo eme. Bararebye babona basa n'abajya bama babamenya. Bageza batambuka bakabamenya. Wibuke mu Kristo ageze mu isoko y'imburamumaro. Tuvuge ngo eme. Ngo barabarebye ngo babangamirwa cyane n'ingendo yabo mu isoko n'imvugo zabo niki. Kurumva? N'imvugo, ingendo, imikorere bazabakaza sinzi uko bazabamira ngo ntiwogira ngo kuvuga ngo ugize cyangwa ngo wakoze igitangaza ngo yego si yego iyo niyo myizerere. Nicyo gituma Paulo azavuga ngo mwisuzume murebe ko mukiri mu byo mwagize gute mwizeye. Urumva ni ibintu bisuzuma umuntu akamenya ko yizeye cyangwa atagize gute hatizeye. Ntabwo ari amakuru, ntabwo ari ukubivuga. Nimugire ngo eme. Kuko yaranditse aravuga ngo nukwizeza umutima ngo wamara ukagira gute ngo ukabyatuza akanwa. Nuvuga ngo iriya mu mutima habakira ibintu bikomeye n'impinduka uzushika mu nzu bakavuga ngo uyu muntu yabaye gute. Wibuke mu Kristo yageze mu nzu muwe arabacanga avuga ati ariko yarasaze ngo ndagira gucya ngo ibi ngo ya mu Kristo umugore waramwanga abana be baruhe ngo nawe baravuga ati ariko vie yabaye ate. Nimubwira ngo yena kubera kwizera yarizeye yaraza yamase yabaye. Kwizera nuguhinda ukundi. Mwani magambo biri zivuga ngo ntitugenda tuyoborwa n'ivyo tureba ngo ahubwo tugenda tuyoborwa n'ivyo tugira gute ngo twizeye. Okay, kwizera nukwijira mu buyobozi busha bw'ivyo wemera. Haleluya! Twongere haleluya. Rero iyo uko kwizera kuzamutse nimugire ngo eme. Kuzamugwa n'ikintu twavuze. Ariko nkundira ijambo ryo muri kitabo ca Daniel. Yo, twese tuvuge ngo eme. Bibiliya yavuze ngo abantu ngo baza bagira gute biyo ngahe ongero hasome mpumve neza. Tuvuge ngo eme. Nimara mbabwira uko Imana izibagira uko kubashishengesha muze gushaka muri biri jambo ry'Imana niboge gukora research. Ariko kubashishengesha nyine nukuma kubabesha ko namwe mwabeshe. Nimugire ngo eme. Abantu ngo baca mu isezerano. Abantu bagira gute baca mu isezerano. Mu magambo ni nk'abantu baviola amasezerano. Yego n'abantu baza basenya amasezerano yabo na Yesu bagatangira kugenda ukundi. Ngo Imana nayo ko Imana yarantangaje. Imana Bibiliya zivuga ngo ishitse ngo kubagoramye nayizinduka nkigize gute ngo nkigoramye. Ngaho urebe ukuntu Imana iteye ubwoba. Ngo yishitse kuri abo baca mu masezerano ngo izibasheshengesha uko ari abantu bari mu kinyoma. Iyo umuntu agenda mu kimigozo gozo Imana nayo izayamiza ikazimugira gutya. Tuona ko yahisemo kumbeshabesha naje nzamubeshabesha. Azoza yinjira gutya ahantu abahungu bamavuga ngo delicance bodelarde ngo bigenze gutya. Ubundi ari kindoza zanibaza ukuntu muzamwerekwa umurozi kabica umusambanyi kabica mukamubwira ngo Imana ngo iravuze ngiye kugira neza mutaramubwira ngo wihanike cyaka kaba kwijwi ry'Imana cyo vuga uyu murozi gutya karanga birekeraho nyine gabagoga buri data wa twese bazavuga ngo uzuvubira ababi n'abeza imvura reka mbireke. Ariko birashoboka ko ariko gusheshengesha. Nimubwira ngo eme usheshengesha nukuntu wewe wagumye guca mu kubabaza Imana ariko wamara ukibesha ibyiza Imana yo kwemereka umukabeshwa. Yavuze ngo abaca abaricamo Imana nayo izabagira gute papa ngahe soma twumve. Imana izabagira gute. Aravuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubasheshenga. Azobagira gute azobanza aboromye yamagira guke avuga ati hari ikinogo baragwamo ndabareka kubera kundu bangiriye naje azabayobesha kubasheshenga. Ariko abantu bazi Imana yabo ariko abantu bagize gute bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari.
muntu n'umwe wogaruzize atarinjira mu mbaraga zo kumenya Imana. Burya kumenya Imana nimugire ngo eme, nimunyikirize muvuge ngo eme, twongere tuvuge ngo eme. Ariko abazimana yabo yeme, mwari muzi ko turi kumwe n'abantu benshi muno ni ukuri batazi Imana. Nimugire ngo eme. Ni ukuri Imana ni nk'amawazo kuri bo, baracyafite ideni ryo kubwirwa Imana bakayimenya. Uzi umuntu wamenye Imana, tuvuge ngo eme, azashira impumu. Harakarimo zanumva ubuturimbo pampusha ukasimenya aho twavuye, tuvuge ngo eme. Mubwira shira ubwoba, umwami ni mwiza pe, aruhuka umutima, mubwire ye gutinya, umwami ni mwiza pe, aruhuka umutima. Samonde na kri, nimugire ngo eme. Iyo umuntu azi Imana, nimugire ngo eme. Nukuri azashira ubwoba, azashira impumu, kubera ko kumenya Imana. Ubundi kwizera, nari navuze ko mvuga amakategori 3 yo kwizera, ariko kubera umwanya nishake mbe nyaretse, tuvuge ngo eme. Ariko kwizera kuza kugenda kuzamuka bingana nuko umuntu azi Imana. Nimugire ngo eme. Nukuvuga ngo iyo umuntu azi Imana, tuvuge ngo eme. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo umuntu wese ngo niyegera Imana ngo agomba kwizera kwigize gute, ngo iriho. Cya kabiri ngo akabimenya neza kwizigororera bagira gute, ngo abayishaka. None uzuvugisha Imana